fiti kuma daumire niko nyingata anyingatire akihurira maida na akimura ndekwenda ndakunyenda na kijia dikathi kuu ringi hindio ndari kanitha odo makanitha ri ndakorire report ndatigire wira 2016 mweri wa kana ai juzi tu 2016 mweri wa kana tondu ni ndakiona ndiragia mundu ndagia mundu koguo mundu agia wira mundu aba utiga wira kaigure makosa wikire mugambo wa DJ Afro makosha mundu mari ni agereire hell itself na twathiaga kai mimi mpaka nimegogewa na my best friend niligongewa how na my best friend ona giona mwino no ona muthuri wake nioi wife yake alinigongea personally I have been accused of abortion okay I have been accused at ni doubt seginya nyugo ya mwana I have been accused aga dana treat aga runekyo ga revenge you know and it's their opinion wadirikania ko kuri kanitha ndathiaga girwa tiriri nigetha ngi mwana ri ndute kuringana na miaka yakwa oh my goodness o mwaka ndutire ngiriyo emwe my friend ndikito mucara ngiri 45 ndiru no wero wa Uber 45 guest darutire pesa sigana na ndakaraga muno ndute ngiri 30 tonda ina miaka 30 ugi na rekigie kwire ni umuthi faruthi ona igigwa kuri mutumia wanathi kwa mkanga agetha mwana I would not judge that woman okay igigwa kuri mutumia naruta ki nigetha age mwana I cannot judge that woman okay tondu mundu wiruo rwa kwaga mwana utari urekira iratu ciakwa ri ndwi hara cirahihinya. Walipokuwa wakijenga walitamani sana kuona sakafu inayovutia isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia